mu gice cya mbere mwari mwakinye neza cyane kurusha mu gice cya kabiri ubwawe kumwanganije mu gice cya kabiri byagenze gute ko mutabandanije ko mwari mwakinye kuva kare je cyo novuga uru rukino kuba dutakaje twe turababaye ariko bo baratsinze kuko comme la Colombe une équipe ifise aba legende équipe iri hejuru rero kunganya na Etoile du Matin si ibintu biryoshye kuri twebwe ama kibazo mbajije cerekeye premier mi-temps na deuxième mi-temps icyo navuga ikibazo cyo cyahabaye nuko twarushe kare ikindi navuga nuko remplacement yagenze nabi gusa nakundi cyabaye byabaye hanyuma mbega urabona nko muri bambariye ko muri Colombe harimo abanyeshuri benshi none umurongo umwanya wo kwiga no kugira ibimenyerezo n'urukino La Colombe sinovuga ko ari equipe bisanzwe. La Colombe ni academy. Umuntu wese yakuriye muri La Colombe ategezwa ko afite discipline, ategezwa kujya ku ishuri. Rero La Colombe ifavoriza cyane ishuri kurusha football. Dutegezwa kwanza kwiga aho umwanya uronka umwanya uri libere niwo ujya gukoramo football. Mwabuzi kigira mubashe kuronka amanota 3 y'uno munsi. Narijya umugwa La Colombe uri mu bibazo bitari bike. Ego turavye mediane yacu yari meze nabi atake yoyo ni atari mugabo urabona ko twakiye kandi twaronse inota rimwe turashima